Ki Khubor Ka Bate Se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, Ninwan Ramangi, Hakerdob Ying Jongpi. President Jang Seng nyotrap Integrated Territorial Organization Nikihito badan bok dekhar ulapan pau ko jus ngaulingo ba omdon pulit ni magistrate hakataka penlong hi public hearing jang karkhana do bilan kabla long hakat pratik urisau ajar phosau hakashna wajer West Janda Hills Habekan bat nolom kubor jang bati CCTV lingba ke telefon badan bok ulong belalapan ban bagi dan daki brug belara daki ding kiset baik lapan krek luparu hakendong yaki mau ban lentem hi dekhot seng balang Ulong bagi digi brek bakhang lenti yaki seng balang ki digi gunda ki bladan besi udah ka bible lah bagi le kumne uba dan ba ulong bagi hitu kamkwa bane pen ibor para do parasnam namar bakan long pen ban ke jingshar kheben hakwi pat ke jai pen rio kum taklami no naga diga jaka bakan sepen long ke jing ki shongklain mongor hakmar office jang Meghalaya State Pollution Control Board We are the public. We are the public. You are the public. What is the meaning of public hearing? What is the meaning of public hearing?
Alam ko ngi ndala po ngi hanto te ngi ba kidan ki bayara diang mo ki ba phong daga sotile ndala po hanto la ra diang te ngi kili ki sano ki rang ba snong ki VDP te ki angam sawan lawan ki rang ba snong te ya keren dala ikren tu langsung ba kin sa sya bandrung sangat katum gajing ya keren baka itu ko por parwan bagi no gino sang balang nan itu sehadian nang tu kawan saka JWC Jaintia Women Council te hadian bawan ga JWC wan saka HYC KSU hadian kawan ka SKGP te nakaliang ka jongi ngi perkhat ba namar ba dei para kasi para do prasnam bi thu it house ra kita ki yang store gi bon gi na mendi hati ingla thu gi yo bai belasin to te habi itu it house dei para do prasnam ta banya tunjuk bor banya teni bor pramangi te kalalong supop te
banya bang peradok peras nampang nak benta kajing yo nong jong minder ba koi ru nge kajing persa jong hitu ni tip sai ba kani kami ka top sem kadai ka top simen ni kabala long clear sai kata sendri nak kena jingi nimut ban sulai ban nyekran toto rigi kelak tien no gi ang tang laingot nim tre shu ban ye le yu ngi stick be yu tenang ta ki mi no namar ba nimpa ai kono ka huri hura tingin lin kai no hatin nang to giri seng no glek kai datang ke JWC ke ba ya pendibor kan wala kataru kalong ko basungsi ban ka kini ki sembrang ki silong bariket hang to miki kentai kabalong bi ain bat koi ru kalong bi ain ada ye kiseng bahalang kinu ru klam da yu permission pemla banda dieng ra alafi de hantu mene umdan disi umdan SP umdan pulit umdan yaira ya kata bagi yang yat yu bat ye kentai ru kala lang totally illegal ni bu ken ke jingkli na ka women's commission kamtam meneginong tok kubor mo kumikong Patricia iba pa ha ani ki stakeholder kay kin kren ayu halor kini ki besek million halong ban kentho ata tengi ismo bakai ka bakile na is totally illegal dan kalian ka hito namar bakai I kumto haka sipar kan satur kan salit syong kalan mengor hangto rang bangi ngin tsmo ya ka kay ka bangi kwa namar bangim yo ban tsmo hantai apo Mekhala State Pollution Control Board namar bukato ka badai pe bali bangi haban sim na kani sinjam namar ba mene umdan district administration da kata ni dun ka saki ni dun ka video te halor kata kanong rim ngin sa ngin sa tsmo bat ngin sa tho hiru bangi so DC jong ka East Dente Health amano ba ay bor ye gitu gitna ibamdai di try snong idei kitang ki gunda ibahaya ro Thomas nong kudu nang bani kendram ru ken tang bade utau pa jong kata ka MLA dan ni usama rok ki kitip bo utau ma Thomas nong kudu di wai age hadla don ka wai ka teng ru bo ula sa kem hasili ki benta abi be hakini hi ko mahayar dangi ibu ke jingkeli ka sarkar ba tang bade to pa jong MLA to kumut ula no ban lemon ka mon ka district administration kan don samat mo la da kalong bumne to kumut ngiru na kalian ko hito la ka sarkar hi la ka bor ka an ka sa ban ra lati ngiru ya ka benta ka sab dikan nang ne sakmat ni ha ban ra lati lang ha kane kan dei ka first time haka jing sakhi ko jonga watang mana kane ru PM ko por ko basa so gitu kilong kumi haka to ka jing ayu jong ka top sem hang to ki kat no la tertap do pulit haka ni ke kenti pan ka kat kum ke jing etho ki parado kat hang to baset bam set yu ladon kimau kilapi kila prepare di kumno ban bom ki seng phala tendre ni sutho ndei bengi piang ndei bengi khaput andre ni pertusan ban ya bam pramangi komut unong wei bat kitai khamtam kanagalan ka Mizoram ka Manipur kan ong kumno yang kanong kini ki bam pramaki ni de halor kata kanong rem wat ndei tang mangi wat hang to kibun bahaki seng balang ki betam ki phaino nang sila susu ba kamentoy ra ban ya bam pramangi kitai utai ubakhar to upikai ni dan nasai bat ki kitu ki balong bariket mena kidai ki sipai ki belai hayar ba kidai sipai Jakarta Iba hun bende kari ba kasi brio ba kai ka basong si ru bende na kitu ki kana kimi ke kentien da ka bong ka bainong sungi em kam ka bomut kadangla ka ta ka buyo ng sungi